Kulukudukhala cha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili gezo mina uveza ngithuthunga wakho malo bathi ilaspo namagumede mhlabe emangabe usemusha like kanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu namhlanje ngifuna sibheke udaba oluthinta lapha intokazi esencane ingane lapha ke ya trenda enkundleni zokuxhumana lapha ngesithombe nje lapho khona uMntwana ekade ephethe khona isinkwa ngicabanga ukuthi ke nobani usekwasibona lesithombe enkundleni zokuxhumana lapha nesithenda ngohlobo olumangazayo lapho khona uMntwana ekade yozithengela isinkwa lapha nasohlobo ke lakwa ALBANY waseshuthwe ke umalume wakhe lentokazi esencenyana kakhulu lapha igama layo uLethukukhanya isibongo wakhe MJAJI lapha ke lentokazi ekuthiwa lapha ishuthwe ngumalumayo okungulungisane MJAJI lapha ofunda ethunywe University lapha lentokazi sitrende kakhulu enkundleni zokuxhumana engangukuthi abantu abaningi bathema basibuka lesithombe basithanda ngohlobo olumangazayo kwasekuthiwa ke abantu bangakujabulela impela futhi bangasithenga kakhulu isinkwa saka ALBANY lapha mangabe ke lentokazi ingafakwa lapha ke kuma billboard okanye mhlawumbe uALBANY bangaba khona angayenzela khona ukuyibonga nje ukuthi ke isithrendisile ngempela isinkwa sakwa ALBANY angazi ke sibonile impela lapha enkundleni zokuxhumana isithombe esitrenda lapha kuma billboard intokazi isiphanyekiwe lapha kuma billboard nezinye zezithombe sinomlungu lapha waka ALBANY kukhona lapha kuyizipho ekade iyonikezwa khona lentokazi angazi ke ukuthi udaba malunjena wena uthini wakho umbona ngalolu daba mhlambe ubona kuyinto enhle ukuthi lengane iqhubeke nokufaka lapha kuma billboard ngithema ngabe impela sengilandela isizo lolu daba ngibona ke abantu bahlukene babili khona abanye bathi benze iphutha abantu ngokuthi bathanda ukuthi trend isithombe esale intokazi ngoba mangabe uyibheka idlala endaweni engcolile engahlanzekile lapha kusodakeni mangabe uyibuka futhi nayo ayikho clean abantu bakhala ngokuthi abantu abamnyama sohlezi sitrenda ngezinto ezingenayo inhlanzeko kona luthino lwakho uva ngalolu daba asivele sihlala bana comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakho uva ngalolu daba mina ke ngilasibona ingane zakwethu sengiphuma kanjena onyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izidaba ezilandelayo nesikhathi esilandelayo kwakho nje ukusubscribe bese uyangilandela ku Facebook ekhasini @radio inkezo ZA nisiphatha kahle nibe nosuku lomnandi nginithanda kakhulu.